Šta ti čitaš, mali? Ne vem. Ko ne veš? Ne vem. Niti meni to malo lepš pove, ne veš. Ko mi klo neke slovenščino zavijaš. Uj. E, ti mene zafrkavaš. Ne. Ti Ej. mene mogoče. Ko Michael poklical pa te okoli takoj vrgel pa už Dragan rekorder. Ej, skozi prozor boš letel, verjem ti meni. Veš da imaš vzum bazen? Nemo, brate, nemo tako. A veš ti to, ej. Zelo skozi prozor letel, ej. Kaj Gojko Ajkula, Saj sploh ne kaj morem. Dragana vrgel, a veš? Se sploh ne moram. Je šel na lut. Ja. Ti ćeš preko poletiti, a vidiš. Se ne moram da ću skati. Pa tam je bazen, poj pa boš odletel ko ptica, a vidiš. A vidiš, ja vem. Zakaj bereš to knjigo? Ne bi smel. Kdo je ti rekel, da bereš to knjigo? Jaz. Jaz ti pravim, da nehaj brati to knjigo. Ja, zakaj? Čak malo. Jaz sem ti pital, zakaj bereš to knjigo. Ti praviš za to. Zakaj bereš to knjigo, te še enkrat vprašam. Zato. Zato, pa sem jaz kriv, ko jo ti bereš. Ja. Pa zakaj jo bereš? Si ti neumen. Ti mene zivaš. Ja, ne, ja, res. Ne mogu više da se brinem za tobom, adio.